Dear Mr. Lonely. 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 Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Benji. Manipod probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nagayatak iti may kadwa agundaway. Ket nagbalinpay ang napatpatig da ito'y ababai, ngem dagiti anak ko. Bueno papagayam, hintay denggan ti pakasaritaan ni Benji. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Iyawid na kon, ijabalayo? Wen, ngamiyam amo ka pa'y nga umuna ka dagiti anak ko. Kasanon, no saandak akayat dagiti anak mo. Nasingpet dagiti anak ko. Awan problema katakwada. Manipod na tayo day di inada. Isudan ti makakaamo ka dagiti trabaho iti unag ti balay. Amudan ti aramidan da. Rombang laang. Diyak kayat ti agbali na katulong. Di ka madanagan. Kas itinakon-akon. Awan problema ka dagiti anak ko. Agpada da nagagat. Amuda ti pagrebangan da iti unag ti balay. O sige nga ruwad. Umanugot at iti kayat mo. Nga agnaeda kon iti balayo. Sara, Mika, kayat ko ngayam amo kada kayo ni Joyce. Isu ti agbali na may kadwa nga inayo. At dagaya man ka relasyon nyo, Papa? Nabayag ka din nga gamam mo kayo, Papa? Wen, nabayagan. Apay ka di. Itayo lang amin nga inyam amo kada kami, Papa. Yam amo kada kayo, tamanipod ita. Dito'y balayan nga agnaed. Ha? Anya? Oh, saan samat akayat dagiti anak mo? Amakipag naedak diti balayo. Honey. Tinasayat, umay ka. Itulod kan iti selebta. Kasaritag inton madamdama dagiti anak ko. Kas ti reaction dagiti anak mo. Kunak man no nasisingpet da ako na. Maawatam ko maida, honey. Siyempre, damo da ka makita. Kan maikawa da pa'y laeng. Gaputa narigat da pa'y maawat nga insukat kunti inada. Sana mabalin ti kasta, Benji. Sikat ti padre di pamilya. Iso anoan niya ti kayat mo. Rumbang na iso ti masurot. Anak mo lang, Ida. Saan da mabaling agpanakkalkan ka? Kasano asurutan da ka? No amin akayat da kat isumat ti surutan. Isungarod da kasaritak ida inton madamdamahan eh. Awan ba't lati maaramidan da? No di ti agtungpal iti pagayatak. Apay nga inyawid yun dito'y dahi babae, Papa. Anya kayo matan? Dua atawan pa'y laang tinapalabas manipod na tay day di mama. Ngam addan adagos kasukat na. Maawatan da ko maanak ko. Kasapulak matikad katwar. Adadala nga aglidayak no agmay saak. Anda kami magkanimanang Sara, Papa. Saan kayo matngagmay-maysa? Di yung maawatan no anya ti kayat ko asawen. Basta, saan mi akayat nga agyan dito'y day babae, Papa? Ni mamalaang ti kayat mi amakadwa iti daytoy abalay. Iso laang ti adda karbengan na nga agnaed ditoy, Papa. No anya ti kayat ko, iso ti masurot. Awanin day di mamayo. Kat saanin nga agsubli iti kaanuman. No para kan ka, katkasta, Papa? Saan para kada kami? Kadwa milatta ni Mama iti inaldaw. Gaputa oray pimusa yan. Si bibiyag latta ni Mama diti puso mi. Saan akaskan ka anatayin anaming pinsan? Respet wendak kumamat nga amayo. Siyak pa'y lang ti padre di pamilya iti da iti abalay. Kat no anya ti kayat ko, iso ti matungpal. Kat, da kami nga anak yo, Papa. Awan kadimat apulos karbengan mi iti daytoy abalay. Tilang ba't yaan nugot yo tigid-kid dawag. No manugot kayo lakit di iti kayat ko. Awan ti problema.
malpasan ti saritaan. Talaga marigatan pa'y dagiti anak ko amang lipat iti day di inada. Patpat ganda launay day di inada. Isu asaan akas karina ang malipatan da. Nakarkaro asaan da ang malipatan ti inada. Gaputa kita ang matao. Picture amin day di asawam ti adda iti aglawlaw. Manipod iti salas yo. Aging ga di ti kwarto yo. Pasensya kan, hani. Diya ko nasango nga inikat dagita aladawan. No kasta? Ikatak amin dagiti aladawan, ha? Kan oray dagiti ladawan iti salas. Rumbeng ang maikat dagi jayan. Tasyakat nga rudan tagbalin nga asawam. Kan, tapno dardaras ang malipatan dagiti anak mo. Sige, hani. Aramidam no anya ti rumbeng. Talaga? Saan nga umobra kanyak ti kinatangsit dagiti anak mo? May salang ti kidawagan ka, Joyce. Saan mo kumasaksaktan dagiti anak ko? Di ka madanagan, Benji. Jack to aramidan ti kasta. Ato iti allowance yo. O, Sarah, ato iti kwartam. Agyaman nak, papa. Ito yung matkan ka, Mika. Agyaman na, papa. Sige, papa. Mapan kamin. Sige, agananat kayo kuma. Bye, papa. Talaga akasla saan dak ang makikita dagiti anak mo? Bayam lataitan. Awan gayam. Bisita ti may sa branch ti negosyo kita. Ada ka no problema. Kaya't mo ka diti sumurot? Saanan, honey? Ada kaya't kung nga aramidan ita dito balay. Kasapulak ti pamalubos mo. Anya na ita, honey? Ikatak amin aladawan ti pimusayan nga asawa. Kan, sukata dagiti kortina. Simpaak to'y balay. Sige, makamo ka. Ngamsaan mo nga ibalbal lang dagiti ladawan. Ipanmulatan iti bodega. Amok asapulen to dagiti anak ko. Okay. Awan problema iti dayta. Oh, adda kayo gaya man. Sa dino ti ayan ni papa. Apay asika tinangilukat iti ridaw. Adda ka no problema iti may sa a branch ti negosyo na. Ha, manang Sara. Awan matindag iti ladawan ni mama. Sa dino tinangipanam kadagiti ladawan ni mama. Impan ko iti bodega. Ano niya? Awan karbangam amangikat kadagiti ladawan ni mama. Adda pamalubos ti amayon. Ganda iti ibagak kada kayo, ha? Saan dak apakitaan iti kinatangsit yo? Gaputan na tangtangsitak ngamda kayo. Iso ka saan dak apadpadasan. No kayat yo anasaya at kayo. Awan karbangam amangikat kadagiti ladawan ni mama dito'y balay. Han, maboring ak nga adalaan diti balay. Kasapulak ti kwarta. Kaya't kumat ti agaliwaksay. O sige, honey. Awan problema iti data. Ato iti kwarta. Ay na, agyaman na, honey. Awan problema iti data. Basta sika. Ang mga nurabii akton ang makaawid, ha? Sa dino ngamin ti papanamaya. Agaw-awis namin dagiti babarkada. Okay. Basta saan ka una ingagpakarabii. Papa, apay aday to'y laang manan ti allowance ko. Saan mat akas to'y asigod ti itadyo? Uray siyak, papa. Kurang na ito eh. Kurang lang arudan ti intadyo iti napalabas. Anusan nyo pa ilaing data, anak ko? Ada problema dagiti negosyo kita. Apay nga ro dagiti a Joyce. Puro baro dagiti usar na.
Badbado, sapatos, bag, kandagiti make-up na agat-gatangan na. Nagninginapay. Sigurado ang nagtaod kada kayo tigat-gatang na. Saan nyo napagselosan ni Joyce? Bayan nyo. Apahama na makabawi ang iti negosyo. Ikang kayo matitipaggatang yo kadagiti baro nga arwatan nyo. Uray awan baro agamit kon, papa. Basta tinapatag. Saan nga agkurang ti allowance ko? Nagrigat ti agadal akurang ti allowance na. Uray siyak, papa. Makaano sak adaan dagiti usar ko. Ngam saan nyo kumamag at ipidin ti allowance mi, papa? Benji, anya ti mapaspasamak iti palayo. Agipulpulong dagiti anak mo kanya. Agkurkurang kanotit itin mo nga allowance da. Italang day, papa. At ang amin problema kadagiti negosyo. Amanga no agmalas ti negosyo, gaputa adda malas nga inyawit mo. Papa? Adda ka no inyawit mo a babae. Agpaiso ka di. Ay ayatak ni Joyce, papa. Maawatan da kumaman. Kasapulak matikat kadwak. Maawatan ka. Ngam kita amat Tajay babae ang makatulong kan ka iti negosyo. Saan kat ajay makatulong ang mangibus iti kwarta ba? Nuan niya timbagbaga kada kayo dagiti anak ko. Awan kinapudno dagita, papa. Nasakit lang tinakamda. Gaputa insukat kon, day di inada. Apay ka di akanayon ka marabiyang nga gawid, honey. Pasensya kan, honey. Nga maboring ak diti balay. Saan dak tungot la kasasao dagiti anak mo? Pasensya amla ko maitan. Sumurot ka ngamin kanya kiti negosyo ka. Tapno maamuamat dagiti rumbang nga masursurong. Apay, inyawid nak ka di? Tapno siyak ti pagtrabahuan? Saan nga iti kasta, honey? No kasta nga rod, saan nakapilitan a sumurot kan ka? Tano plano a pagtrabahuan na? Nasaysayat a pumanawak langan. Saan, honey? Di na kumamot panawan. No kasta nga rod, ipaay mo dagiti ka sa pula. Saan ka ta siyak ti pagtrabahuan? Ala, husto nga roden. Saan ta na pagrikyaran day ta abanag? Anday bagakan ka, kumpadre. Kamsapay ko ma, tasaan ka nga agpungtot. Oh, anya day ta, kumpadre. Tinyam amom kanyak idi akasukat ni kumare. Nakita. Sa dino? Iti mall. Kat adda ka holding hands na lalaki. Anya? Agpaiso ka di day ta nga ibagbagam. Saan ko apadpadak sentinobiyam? Ngam saan ka mamati? Apay asaan mo asurutan iti papapanan na? Anya ti itsura ti lalaki aka holding hands na. Kataunan na matlaang siguro. Guwapo. Natayag, kan po daw. Ti awanan pa in a babae. Isumot lagayam adi na kaya ti sumurot kanyak. At dagayam sa bali akakakuyog na. Pare, at dakidawag kan ka. Nakasukat ka, honey. At nakadi pa panamita. Wen, honey. Kasapulak ti kwarta. Sige, ikang ka. Ngem pangusaram ka di ti kwarta. Amumatan. Barkada ti kakaduak. Alangan nga awan kwarta kasumurot kadakwada. Alangan mo't apailibre aklatan kadakwada. Awan kwarta kita. Maluglog iti negosyo. Isu nga no sampay laing ti 1,000 a kwartam. Anya? Anya kamatan, honey? Anya ak? Ubing nga ikam lang iti 1,000? Narigat ti agsapol iti kwarta ita, tapno amom. Anya nga ruti kayak mo asawan ita? Agpaiso ka di ang napatagakin ka. When no ti kwartak laang tinapatagkan ka. Anya ka di day tang ibagbagam, honey? Saan ka sumurot kan ka? No saan ka ang napatagkan niya? Memoiran ni Joyce, kumpadre. Nakitam ka di? Juan,
Nakaluganan iti taxi, kat sursurot akon. Nasayat nga rod no kasta. Agrubatak meten. I-text nak no sa dino ti pagturungan na. Okay. Basta sumaruno ka adagos, kumpadre. Tapno makitam ti aramidan tinobyam. Wen, kumpadre. Kita ang kumpadre. Isu ti ibagbagak akakuyog na matlaang ijay mo idi. Ti ayok a babae. Saan gayam ang mapagtalkan? Nagbali na kabulsa, kumpadre. Arig na napatpatagpayan ni Joyce, ngam dagiti anak ko. Naksayan ti allowance na. Tapno lang ang damaitad ko kini Joyce. Ngam kastoy lang ti isubat na kanyak. Amumitan, kumpadre. No agpili ka iti babae nga isukat mo iti daydi kumare. Ti umuna apang ibasaram nga ayatan na ka ti babae. Kat no kabaalan na nga ipatagdag iti anak mo. Asaan kat akwartam laang tinapatagkan kwa na. Apay day ito'y amaleta, honey. Alamon day tamaletam, kat pumanaw kan. Anya? Taapay, honey. Apay apapanawan na kun. Amumo na niya ti basol mo. Awan ang mo kiti bagbagam. Asino ti mang padpadakas kanyak? Dagiti anak mo? Saan mo nga ipabasol ka dagiti anak ko ti basol mo? Awanan kay ti bain. Amom ka di nga arig na anapatpatagkan ng dagiti anak ko kanyak. Tauray agkurang ti itad ko nga allowance da, tapno maikan ka lang iti kwarta. Apaggatang mo ka dagiti kayat mo agatangan. Ngam apay anaaramid mo ti mangloko kanyak. Honey, awan ang mo kiti bagbagam. Saan kan nga glibak? Gaputa sinurot ka itay. Ket napanagnakak ti ibagbagada nga da sa bali a lalaki. Pakawanan na kuma, honey. Di ka madanagan. Sinaak ni Ray. Sikat ay ayatag. Saan nga isu? Saan mon ang mayalis ti alipuspos ko, Joyce? Ala, pumanaw kan. Sakbay nga da maaramid ko at takas kan ka. Kasla na didigra akon iti babae, Mr. Lonely. Impa may sakon ti atensyon ko kadagiti anak ko. Kinunak iti bagik, sandak mat siguro abaybayan dagiti anak ko. Inton sa anak ton a makabael. Isu asaan ko nakasapulan ti babae iti biyag ko. To'y pagayam mo, Benji. Agyaman nakpagayam Benji iti daytoy apakasaritaam. Saan mat adakas no makasarak ka iti babae nga ayatem, ken mangayat ken ka. Basta nasaya at kuma ti kababalin na. Daytay mangipateg kadagiti anak mo. Bueno papagayam ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged iti naga na Benji, manipod probinsya ti Pangasinan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang trabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga oras yo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan nga Eli, manipod Pangasinan. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Awan makaibaga iti gasat, gapu ta tininamnamak alalaki a makadwak iti tungpalbiag, kat sabaligayam ti pagtungpalan na. Bueno papagayam, hintay dinggan ti pakasaritaan ni Eli, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ay, nagrigat matanda ito yung assignment tayo. Agpaisuro ako makan ka. Kat, anya nga ron ngay. Amo mo, ta saan ka mapagkadkadan?
matulungan ka. Tagayim ka kat nga ron. Imbag lakit din tanaad da anak itigayam akaskan ka. Nasingpad kan nalaing. Wanan, di na kon bulaon pay. Ngam kas itisikot. Sagot mo ti meriendata. Kat siyempre nagpaisuro ak nga rod. Di libre ka. Nasaysayaan di nalawag. Tapno kinawatan ta. Sa dino ti kayo pagpasyaran tayo. Itatawan klase tayo. Jak amuman ka da ni kan Liam. No sa dino ti kayat da. Awan matamok amayat a pagpasyaran. No sa dino latan ati kayat yo apapanan tayo. Sa dino ti kayat mapapanan lang. Kasla kayat ko ang makita ti bagbagada amount kalugong. Rock formation ka no? Okay, DJ ti papanan tayo. Kan, may mayat no agbalon tayo tapno tipid. Talagang agbalon tayo. Tasigon itinagdamagak. Awan sa ti restaurant ijay. More on coffee kan merienda laang kano. Sa dino rin ti paglutuan tayo, ti balunan tayo. O di ijay latan boarding house ko. Mapantayo agpalingke. Kalpasan na. Agluto tayo ijay boarding house ko. Mayat gayam ditoy. Kastay la nag-hiking. Una rod, sweetheart. Uray kaskas maka-exercise tayo. Marigatan kan samot, Ellie. Natirad niya mindagiti bato ditoy. Kabala? Ala, agsardeng tayo pa. Mas lamayat dito pag-pwistuan tayo mga na. Amo ka na banog ka lang. Agi na natay pa nga ron. Nagrigat at talaga ti awan exercise na. Naglaka mabanog. Mayat da ito'y abanding tayo. Kaso iti aramidin tayo. Tunggal awan klase tayo. Enjoy! Wan nga rod. Enjoy gayam ti kastoy apapanan. Iso amang panunot ka manan iti sumaron no apapanan tayo, Ellie. Friend, buyaam dagiti picture tayo. Nagpipintas ti pan nakaala tayo, Kita man? Uy, wow. Nagpintas ti background Adun tinaurnong mo memories tayo nga upat. Mayat aboy buyaan. Inton adanton anak ta. At least, adda pa kalaglag ipan itinapalabas. Sigurado ka ka di ani Liam, di ba kay asawaam? Friend, kaskin ni Liam ti arapaap ko ngagbaling nga asawa. Katsi ka ngay, ni daylan ka di mo ti kayat mo apaki asawaan? Ngam, saan tayo ang maibagaday ta? Saan tayo anang kasigurado? Saan ta ang masigurado? No isuda at talaga ti kagasat ta. Sa bagay, husto ka, friend. Imbag man ta nakaawid ka dito ibalay, iha. Mailiwak mat ngamin kada kayo kin ni Papa, Mama. Mailiw, wano ada ka sa pulam. Siyempre, boss pa ba? Ngam kang ronaan ti amin, kayat kayo mat amakita. Tamanumat ng abulan asa anak-anak kaawid. Kat kumusta mat ti panagadan mo? Babaen iti asi ti apo. Nasaya at latamat, Mama. Nasaya at meron ta nagawid ka. At nangamin kayat mi nga ibagakan ka. Anya dayt na, Papa? Apama na makaturpos ka. Isurot na ka ni Mama mi di Amerika. Ijay kan nga agtrabaho. At napinta sa trabaho nga agururay kan ka ijay. Isarak nakakano ni ninang mo nga dayjay. Papa, kasano ni Liam? Iha, saan mo asayangan tinapinta sa gasat mo? No talaga nga ay ayatan na ka ni Liam, mabalinan tumati sumuro ti Amerika. Diyak namnamaan nga dagayang plano yu kanya. Para matlaang kan ka daytoy, Ellie. Anya, no kasta, sumurot ka kada mamakan Papa? Awan maaramidak, Liam. Amumat anak ka depende ang pailaan kadakwada. Iso asaan ko ang mabalin asuplingan ti pagayatanda. Kasano nga rodan ti relasyon ta? No talaga anak patadakin ka. Mabalin naktumat asurutan ijay. Sana nabak nang ti pamilya kakaskan ka. Imbagkan ka, tadagor ura at trabaho mo ijay. Siyak ngay,
Anda pa lagi ti kakabsat ko nga gadadal. Ken siya tinamnaman da tumulong. Di urayan naktulatan. Nga manmanutan tulaang nga kita. Uray na. Basta di naktulip-lipatan. Uray matsika Di naktulip-lipatan. Kasta, panawam to ni Liam? Awan maaramidak, Luna. Ngam nagtungtong kami mat nga orayan na. Sayang. Tinam na maagpay. Kat agpapata akumpanya ti pagtrabahuan tayo nga upat. Tapno saan tayo nga agsisina. Mayat kumaaday na apang panunutam. Ngam awan maaramidak. No saan asumurot iti pagayatan dagiti dadakkel ko. Maawatan ka matkit di. Ngam kasla nagmating agsisina tayo nga upat. Upat mat ataw na nagkakadwa tayo. Maikawa akton Kasta talaga, friend. Awan permanente dito'y lubong. Basta saan kanton amang liplipat Amang ano inton adakan iti Amerika. Kat manglipat ka matan. Malipatak ayamat ti best friend ko amang tultulong kanyak iti pagrigatak. Kat saan ko mat amalipatan ti best friend ko? Aka na yun, amang ilibre kanyak iti merienda. Oh, apay anak kaliliday ti love ko, Umadanin ti graduation. Kaya't naasawan. Umadanin ti panagin na dayota. Rumbang kumaan na ragsak ka. Tamalpasan ti rigrigat tayo. Uwen, maragsa ka lang iti panagradwa tayo. Hanggang no panunutot ti panagin na dayota. Kasladyak kabailan. Kabailam na ita. Ikaring nga ti panagsuplima. Wan, ikarik love. Congratulations kada tayong apat. Agyaman na kada kayo kadagiti ado a memories. Adda kayo akanayon itilagip ko sa di naman kayan ko. Aganaan na't kumaakanayon iti papanang Ellie. Kag saan kami kumaalip-lipatan. Saan kayon to amalipatan? Nang runakan ka, Liam. Kanayan na to nga awagan Ken di nakisuksukat ijay. Wen, saan nak to nga agbirok iti kasukat mo? Ala, agpicture tayo pa nga rod. Sakbay nga agsisina tayo. Kumusta ti trabaho, miha? Ay, kanayo nakngarod ama kumikom, mama. Kat, kumusta kayo matan ka ni Liam? Day tangarod, mama. Awan pa'y panawan kon amang kumusta kan kwa na. Gapo iti kinaado ti trabaho. Ngam naawagam ka din, manipod adda ka ditoy. Wan, mama. May sa kano akumpanya ti pagtrab-trabahuan dakin ni Luna. Ay, nasayaat na rod Ni Daylan nga'y. Inala kanumot ti Antina iji Canada. Kasta ka di. Kat, jagayam mo, di mo ka di pa'y inawagan. Sige, mama. Awagak inton bigat. Tano ita, kaya't konti aginana. Malangarod iha, aginanakan. Pasensya kan friend, no italaang anaawagan ka. Makumikumak akanayon iti trabaho. Agpapada tayo na marigatan, Ellie. Marigatan kami man ka ni Liam ditoy. Yung ananusan milaang. Naimbagat ang katrabahuan kami. Kat makapagtinulong kami. Ala, si kapay lang arod ti makaamo iti boyfriend ko Amok mat analaing ka. Si kanti makaamo amang tulong kan kwa na. Aywan gayam, kumusta kayo matan kinidailan? Panag ko na, kat okay man itan iti ayan na. Saan amarigatan iti trabaho na? Naswertyan nang arod ano kasta. Ala, maturog tang arudan, friend. Tani, adapay trabaho ta inton bigat. Sige, bye. Agyaman ang itiyawag mo. Bye, Luna. Duwa na tawan nga trabaho ka dito abroad, Ellie. Awan ka din ti planom nga agbakasyon ni Pilipinas. Adda, papa. Kayat ko asorpresaan ni Liam. Saan ko nga ibagbaga ti panagbakasyon ko. Ay,
Da kayo nga ni Mama. Diyo kaya't kagbakasyon? Ay, si Kalatan. Marigatan ako nga agbiyahe. Sige, Papa. Da kayo ti makaam mo. Ala, agananad ka nga ro diti panagbiyahe, miha. Wan, Papa. Kat agyaman na. Dito'y tiimbaga dalo na kinliyam apag trap-trabahuan na. Masapol asiputak dagiti masabat ko. Ang mga nudyak masiputan, kat mapalabas ko ina sa pinagado ti tao. Dagiti limapas nagsinsin na laway. Nakaragragsak na. Kat daliyam kanilo na dagijay. Surutak ida itinaliman. Dagijay tan. Nagpara da iti jeep. Limugan tan. Nagsweet da iti tunggal maysa. Imposible nga awan relasyon da iti kasjay akin na sweet na. Ito gaw ko pa'y lang dito eh. Kita no naka-online ni Daylan. Apak iso. Naka-online. Awagak iti messenger. Hello. Ellie. Kumusta? Nakalagip ka man. Kanyati mayapay ko. Kaya't kala ako mustaan. Da kayo kinilo na. Kumusta kayon? Ha? Saan na pa'y kadian na ibagakin ka? Makatawa ng tinapalabas. Sipon nag-break kami. Anya? Abay, saan kayo ang nagsasalita? Saan? Busy ak ngamin ang kanayon. Pagpada kayo itigay mo abisi ka na yun. Awan panawon na kanya. Dayta ka ditiga po na ang nag-break kayo? Well, kaputa madlaw ko. Nga awan panawon na kanya. Kaya nakabiro kang matanita sa bali. Kasta ka di. O sige nga Rod. Kat agyaman nak iti oras mo. Bye. Anya ti rumbang nga aram ita. Mama? Apay kay mawag ka iha. Kumusta nga iti pa nagkita yung kaniliyam? Dayta nga Rod ti mawagak, Mama. Diyak ngamin amuno niya ti aramita. Tay dinapanak iti kumpanya pagtrab-trabahuan daliyam kan Luna. Nakita kita. Kat patyak nga da relasyon da. Di mo't ada boyfriend ni Luna? Nag-break da gaya man, Mama. Inawagak itay ni Daylan. Anya ti aramitak, Mama. Di kasarita mida. Wano ni Liam di kasaog. Makipagkita ka kan Juana. Takitaam no ibagana kan katiag paiso. Agsagana ka iha. Masapul ang kasagana ka iti anyaman nga ibagana kan ka. Sige nga Rod, Mama. Kasta ti aramita. Agyaman nakta manugot ka nga agkita taliyam. Diyak ka mong adda kagaya mo dito Pilipinas. Nasayata nagkita ta. Adagamin kahit kung ibagakan ka. Sapay lang ko ma, tamawatan na. Anya dita? Iti pa nagkadwami ka ni Luna, iti duatawan. Diyak na po tanan at nagdiriknak kan kwa na. Gapo tayo suti ka na yun, anak kaalalay ka niya. Narigatag may sa Eli. Ni Luna tinagbalin nakatulong ang iti amin. Sorry ha. Nga masikugan ni Luna. Kat plano mintag kalay sa sakbay amadlaw ti dyan na. Pasensya kan. Nudyak imbagbaga da ito itikan ka. Kan, no nasaktak ti Riknam. Kat da ito yung timawudya pa nagkita ta. Kan pa nagsarita ta. Gaputa dyak kahit nasaktan ti Rikna ni Luna. Kasta ka di.
Agyaman akmat iti panangibagam itipot na. Best wishes lang kada kayo. Nagsubliak matlang iti daydi akan ito, Mr. Longley. Inawat kulatan, akas jay tinapasamak. Saan siguro adda kami kini Liam ti agkagasat. Ket ita, addamat ten boyfriend ko anaam-am mo dito'y Amerika. Ket iti panagbakasyon ko manen dita Pilipinas, kayat ko ida makita nang runa ti anak da. Daytoy man ti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Ellie. Ellie, pagayam ko, agyaman na kiti dito apakasaritaan. Husto ti naramid mo. Nga inawat mo latan ti sitwasyon, ti gayem mo, ken ti boyfriend mo. Ala, sana bale, tadamatan boyfriend mo. Ket sapay la kuma, tagtultuloy ti kinaragsakyo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan nga Ellie, manipod Pangasinan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Longley. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Longley. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan a Nikki asaandan nga inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Longley. Ayaten tayo kumati kabsat tayo, tauray anya ti mapaspasamak, kabsat mun tulatta. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Nikki, dito'y programa tayo, Dear Mr. Longley. Manang, kasano tayo tawanan ni Nanang? Ano pa ngay? Agkanya-kanyatan makaamu akon itibiyag ko na makaamu kamatan. Anya ti kayat mo asawan? Sumurot ako ni iti boyfriend ko. Makaamu kamatan itibiyag mo. Ado ti mabalin amastra kan dita at trabaho. Agbiro kay ti trabaho. Tapno adda pang biyag mo itibagim. Katsi ka ngay. Sumurot ak nga rod kin ni Jovan. Saan tan anam namaan to'y balay tayo. Taamum at anak kasalda, kaputa inusar ni Nanang anak paagas. Pagtyak nga apaman ang maipumpun ni Nanang, papanawon na tanto matlaang ni Donya Pinang. Sa dino nga tanay ti papanak, Manang. Ado mat ti master kam di ta trabaho. Agi stay in ka, itikas na, adda pagyanam. Talaga pinapanaw na kami ni Donya Pinang. Apaman ang naipumpon ni Nanang. Kat ni Manang, simurot matan ka ni Manong Jovan. Inikan naklaang iti 200 a kwartak. Pulos adiman la na asyan ni Manang kanyak. Binaybay ang naklatan nagkatang-katang. Padasak ti agaplay di ta apanganan. Agkasapulan da kano iti dishwasher. Barang maawatak di ta. Sigurado ka akayat mo ti agtrabaho kas dishwasher? Uwan, ma'am. Jak kayat ti sadot a para innaw, ha? Kayat ko, nadalos ti innawam. Jak kayat ti sinsinan. Uwan, ma'am. Kan no mabalin. Agi-stay inak kumata awan namin dagus ko. Kayat ko manano stay in ka. At least, makatulong ka iti sabali at trabaho. Saan ka nga agabang? Iso atulungan na nga agluto no kasi nga awan pa agsangpat a customer. Awan problema iti dayta, ma'am. Nasayaat nga rod no kasta. Nikki, tumulong ka nga ag-dish out, tawan pa'y matinawam. Nalpasin anang dagiti adda iti table 9.
I-dish out mo. When, ma'am? Excuse me, sir. I-dish out ko lang dagiti plato. Total, nalpas kayo matan. Sige lang, ading. Kabarbaro ka kadi ang waitress dito, eh. Ita ka lang ang makita, ah. Dishwasher rack, sir. Kasta. Mabalin ka di nga alaan tinumber mo? Pasensya kan, sir. Ngam awan cellphone ko. Kasta gayan. Anya tinagan mo? Nikki, sir. Siyak mat ni Lander. Sige nga, Rod. Agsubli ak tumanan, tak makita ka. Sige, sir. Madama ti trabaho. Amangan numautanak. Apay sungat ang agsubli ni Lander. Apay nga ta kayat na nga alaan ti cellphone number ko. Nagmayat ko man ada cellphone ko. Inton ang sweldo ak. Gumatangak iti cellphone ko. Maturog akwan. Namin, masapa kami manan nga agreeing inton bigan. Nikki, damang sapsapol kan ka customer. Adalaan ka no itad na. Saan ka nga agbaybayag ang makisarita? Asino ka no, ma'am? Lander ka no tinagan na. Ala, rumwakan. Alaam laang ti bagbagana kat agsuplikan, ha? Sige, ma'am. Nilander nga agpaiso ti agurong na iti dahi siya alam isaan. Asit gak. Sir, anya ka dito ibagam? Alaan da ito, eh. Para kan ka. Anya namin da ito, eh. Surprise gift. Kita ang tulatan. Inton malpas ti trabaho, alo katak da ito, eh. Sige nga, Rod. Mapanakon. Tamangan numauntan ka, gapo kanya. Sige. Kat agyaman na kiti da ito, ha? Awan ang yaman na. Sige, mapanakon. Lukatakon tinted ni Lander. Anya nga tada ito, eh. Karton ti cellphone? Ang paiso nga taas cellphone ti adda iti unag. Cellphone nga paiso? Kad adda pa yung SIM card na. Kita man na da naka-phone book. Damay sa anak ka phone book. Padasak man akontakan. Agre-ring nagpaiso. Hello? Nalapatam gaya man ti regalo kan ka. Apay arinigalwan nak iti cellphone. Una, takunam ngawan cellphone mo. Uwan ang... Awan pa kadanagam. Saan ko papayadan kan ka? Itadkon kan ka dayta. Agyaman no kasta. Awan ang yaman na. At dan cellphone mo apang kontaka kan ka. Agyaman man na ha. Nagswerte ka mo to, Nikki. Iti kinabayag kun nga trabaho dito, eh. Awan pa'y nangirigalo kanya iti cellphone. When tadamat tan cellphone mo. Awan pa'y mat cellphone ko, ididamok tinagtrabaho dito. Mas daawak mat nga rod. Diyak mat ni namnama. Nga damang regalo kanyak iti cellphone. Ay, agaramid kan iti Facebook account mo. Amom ka de? Amok. Sigud mo't nga da cellphone ko. Naila ko laang idinagipit kami. Tanagsakit ti ina. Hello, Lander. Hello. Saan ka di ama kadisturbo? Saan? Amo matasaradon ti panganan no kastoy nga oras. Ang damagaklaan. Amangan ngamin, no kaya't mong tiagin na. Okay lang, mat nga umawag ka. Ada ka di ibagam?
Damagag ko ma, kung anong titawan mo. Ag-18 akon itaatawan. Saan ka nga agad dadal? Si Marda nga kon manipod nagsakit ni Nanang. Sa anak-anak Alpas iti high school. Agpada tagayam, asan anak Alpas iti high school. Apay mo't asaan ka nag-eskwela? Nasapapin mo sa dagiti dadakkel ko. Nagsisinublat dagiti kakabagyak ang nangalakanyak. Agpapadada naranggas. Aging nga nga danamamok ang aking kupay ti pagminasan. Simuro takad pa na. Kat manipod didi. Nagtrabaho ako at kankwana. Ay, imbag pa iti sana kabagyan. Tanaanos da. Kasta ka di? Uray siyak, o lila akmatan. Ada kabsat ko, ngam nakiasawa matan. Kasta gayam. Ay, kaano ka diti birthday? Ni, apay adam damagam. Ang mga lumabalin nga at pakada kay tibus mo. Tarugayan mo, at pasyerta. Sige, manipod ngamin nagtrabaho ak dito sa anak pa'y arimrimwak. Alangarod, maturog kan. Narigatan, ang mga numapuyatan ka. Katadapay trabaho minton bigat. O sige nga Roden, bye! Anya, nakaaramid ka na iti Facebook mo? Wan. I-add friend nakmat Sige. Oh, sino day takit kita ang ti profile na? Kabsat ko. Unak no ulila ka. Andapay gayam kabsat mo? Wan. Ngam ko na nga kanya-kanya kamin. Idinatay ni Nanang. Aging gaita, dinakpay biniro. Saan na nga amuno sa dino ti ayan ko? Kat, apayakit kita ang ti profile na. In-add friend mo ka din? Wan, ngam, di na pa'y inaccept. Sigurado ang mailiw ka iti kabsat mo, anya. Wan nga ron, apaman nga i-accept na ti friend request ko. I-video call ko. Manang, agyaman nagtasinong batam ti awag ko. Oh, apay, anya ti masapol mo? Kayat ka lang ako mustaan, Manang. Okay, aklaang. Data ka dilaang ti mawagam. Manang, kailiw ka ngamin. No awan importante nga ibagam. Idda pa kon ti cellphone. Makadisturbo ka. Busy Ay, kaano ka kadi asaan busy? Ta iso ti panangawag ko kan ka? Sakto latan ti umawag kan ka. Bye. Kasla saan nga interesado ang makisao kanya. Kasla saan akabsat ti pangibilbilangan na kanya. Apay asyak kat kailiw ko unay ni Manang. Kayat ko akain ni storya. Ngam apay nga iso. Kat kasla allergic kanya. Happy birthday, Nikki. Oh, atoy, regalo kan ka. Adda man ang regalong kanya? Una, ta birthday nga rod. Anya ngay dayto Lukatam Kwentas. Mabit lang ta isuot ko kan ka. Anday ta, bagay mo. Agyaman akmanan Lander. Awan anyaman na, Nikki. Kasta, ti kinapatag mo kanyak. Manipod da mo pailangan nakita ka. Agayata kon kan ka. Lander? Nikki, da kadimot panagayat mo kanyak. Diyak mo, noan niya ti isungbat ko iti dayta. Okay laeng. Urayak, noan niya ti sungbat mo. Ni Manang ti umaw-awag. Apay nga ta. Sungbatak. Ni Manong mo jubanday to, hindi ka Atama di atamag. Anya dayta, Manong? Ni Manang mo. At dito yung ospital. Talon nga daw na dito Atong partilugan. Intarayan tinakadong parkan ko na. Anya? Sige nga rod, Manong.
Umayak di ta ospital, itamat laeng. Kimbag man tan ako umay ka ading ko. Apay kit din asaan, manang. Nabayagan akailiw ka. Iso na lang tabisi ka, no kas di akayat ko ti makisarita kan ka. Pakawanan na ko. Noon naman tinagkurkurangat kan ka. Awanin kanyak dayjay, manang. Tinapatag ita kat nagkita tamanan. Kumusta mo't tan tibiyag mo ita? Okay aklaang, manang. Kaasi ti Diyos. Sika, kumusta ti kasasaad mo ita? Maputin ka no ti may saasaka. Katirigat na. Tsaka mo no kasano mabayadan mi ti bill dito hospital. Anya? Apay ka no ang maputad ti saka, manang. Awan ka dit remedyo na? Awanin na din ko. Talaga ka no ang napakaruan ti tumang ko. Tumulong ang iti magastos, manang. Adamot urnong ko. Stay inak iti pagtrab-trabahwak. Isong awan mo't paggastusa. Agyaman ako na, Nikki. Nagsaya at kakapsa. Saan nakasla kanya ka binaybayan kay di. Anya? Ni manang mo, ti papanan ti urnong mo? Kapilitan at tulungan, Jolene. Idin to abinaybayan na ka, ide? Uray kas jay tinaramid na. Ipatpatid ko lat ti kabsat ko. Talaga nasingpet ka? Pili ba? No si kati adda iti sasaada. Imposible. Asaan mo mat atulungan ti kabsat mo. Oh, apay anak kaawag ka, Lander. Kaya't ka kumustahan? Bisyak kita. Agpakada akla iti boss ko. Kasapulan nak namin ti kabsat ko. Ha? Anya ti napasamak? Aday di ospital. Nadisgrasya. Kasta? Mabaling ti sumurot? Kaya't kumatamam mo ti kabsat mo. Sigurado ka? Wen, kaya't ka akadwaan. Sige. Sika nga ro ti makaam mo. Urayin ka dito'y panganan. Ada ang manang-manang. Kadwak ni Lander. Gayam ko. Lander, iso ni manang ko. Naimbang aldaw mo, manang. Kastamat kan kaading ko. Agpaiso ka di agayim na ka ni Nikki? Wano, boyfriend na ka? Nulakit disong batanak, manang. Kaya't mo asawan. Agar-aram ka? Wan, manang. No kasta, ay wanam tikabsat ko, ha? Nasimpot ni Nikki. Saan akas kanya? Manang, anya ka din day ta nga ibagbagam. Agpay sumat ading ko. Ngamita, naamiris kong dibidot ko. Awan gayam ti sabaling agtin mo ko. No saan adata nga agkapsa. Anya ti plano? Apaman ang makarwan ni manang mo dito ospital. Kaya't ko ba'y ang makabanding ni manang. Siguro, makipagyanak pa ijabalayda iti sumagmamano nga aldaw. Tulungak, aging ga ang maisanay nanti kasi akasasaad na. Nagswerte ti kabsat mo kan ka. Ay, umapalaklakat nga rod. Tawan kabsat ko. Swerte akmat ka ni manang. Ngamin, uray kas kasano, napadas ko ti adda kabsat na. Sana kaskan ka, ngawan kabsat na. Sana baling awan kabsat ko, Nikki. Naragsaka kon. Tanaam-am mo ka, itibiyag ko. Ita, naragsaka kon. Tamalaksid anasingpeten kanyak ti kabsat ko, at dapay ni Lander anaam-ammok, amangay ayat unay kanyak. Tuy pagayam mo, Nikki. Agyaman ak pagayam Nikki, ti daytoy apakasaritaam, ket ti makunak, pudno asan arumbeng nga agiginura ti agkakabsat. No di ket isuda kuma ti rumbeng nga agsisinakit. Isu nga ayaten, ken ipatag tayo ti kakabsat tayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakay drama ti pakasaritaan nga impatulod.
Ti pagama nagpailingad itinagan Niki, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica, ganiti direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay kanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Lenny, adi na kayat apadakamat ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nabangunak ti kinarigat ti bihag. Kat may papaniti da ito'y ti isalaysay, barang makaipay ti adal kanagitipadak adumdungeg. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Lenny di ti programa tayo, Dear Mr. Lonely. Unay matan ti kastoy abiyag. Kaslawan ti lulong-awan na. Win nga rod. Ay, kastoy tayo siguro, aginggat ingana. Win siguro Tasipod kinaubing tayo kat kastoy mo ti panagbiag tayon. Kataging kita, awan nagbaliwan na. Ay, biag nagpahisong ay. Ang tinapatag, di tayo aglangan amangan. Ay, awan matkit di Ngam, alangan mo da kastoy latan. Numabalin, saan kumamot ang mapadasan dagiti agbalin nga anak tayo tirigat na napadasan tayo? Kumaa, ang awan mabalin tayo. Aganos tayo. Kan aggagat tayo. Tapno di tayo agbisi. Ay, unay matay tingaw yakan. Mano abulan ang ngam di pa'y laing mimbag. Uwan nga rod ananang. Amang ano niya matdaytan. Ay, tsaka mo anak ko. Intay lay pa-check upan nanang. Awan nga rod kwarta tayo anak ko. Amang ano dakil ti mabayadan. Kan may isa, awan matigatang tayo ti agas ko. Padasat ti mapanagbulod iti karo ba nanang? Imbag ano agpautang da. Ay, agpakaasi barang ka asyanda. Ay na, sana na nako. Amang ano awan mutlat ti maitanda. Masapul nga ang gimbag kayo. Nakakaasi kayo. Kan uray ni tatang. Masyanak mo at nagproblema ka po kada kayo. Ay, ganyan tigas. Agbati kayo pailaan. Inak makisarita iti karuba. Nay, si kamat balasang kao. Uwan tata, imayak ta. Umayak ko mamangibaga iti kwartayo. No adda pa'y mabalin ang maipabulod yu kanyak Ha? Kasapulan mi ngamin unay tata. Masakit ni nanang ko. Ngam awam mo't pagpaagas ko kankwana. Nasuro ka may sa abulan ng agsaksakit. Ay na, pasensyakan balasang ko. Ngam naranaam nga awan kwartak ita. Bimulod ngamin mutlaang ni Tess, ket inalanan di kakaisuna a kwartak. Ha? Pasensya ka talagan, balasang ko. Awan ka di uray basit laang, tata. Pagpa-check up la ko man ni nanang ko. Tapno maamuan minan niya talaga ti sakit na. Ay na, pasensya ka na talaga, Lenny, balasang ko. Talaga nga awan. No adda, apay kumadyak ipabulod kan kangay. Ala nga ron. Agyaman aklangan, tata.
Nanang, napanak nagremedyo iti gastusan niyo. Ngamawan mo't nagpautang. Ay, awan ti mabalin tayo, anak ko. Amangan no awan mo't kwartada. Kasladyak mamati, nanang. Di dala kaya't siguro ti tumulong iti padada a tao. Sana bali. Sana may sa ti aldaw, nanang. Ay na, anak ko. Di kag sa iti kasta. Unay matan ti kasta lang ayo. Nakakaasi kayo. Ala, anusan niyo pailaan dahi ti bulbulong na inuman. Barang maagasan tao yakyo. Wala na ka. Agananos kayo pailaan, nanang. Makay remedyo aktulat tayo ti pagpaagas yun. Cherry, kontento ka ka din iti kasto a klase ti biyag tayo? Saan, Lenny? Maumak nga ron iti kinarigat. Wan nga ron. Ado ti kayat ko amaragpat. Kaslag parigat akmat. Gapi ti kasto a kasasaan. Kaano nga tamay? Amapadasan tayo tinasayata panagbiag. Dahil tayo saan tayong agrigat. Ay, nudagduma. Mapukpukawan tinamnamak. Sa anak mo't ngagkurkurang amang manggad. Ang apay nga ta, akastoy latta. Ay, di ka mapukawan itinamnama, Cherry. At dalat ta pamuspusan ti amin. Nonyat ko nan, agpasyudad ta. Tayong tagsapol iti panggadan ta. Amangan mo saan ta amakastrak iti trabaho. Ta saan ta mo't anak kaadal. Kat padasan talat ta, Cherry. Isapul ta tigasat ta ako nada. Sa bagay mo't ket di Kat kaano nga rin nga agpasyudad ta? Panunutan tapay anaimbag, Lenny. Kan masapol nga ipakaamuta kadagiti dadakkel ta. Sige nga ron. Agremedyo tayo ti pagplete ta, Cherry. Tang, anya ka ditisidaan nyo iji talon? Awan ngamsaan abalay. At damat da ito'y tiyaak. Ha? Wen, tinapatag. At datiin na pa, Ay, unay matan ti kastyo pa nagbiag tayo, tata. Agan anos kakaday, anak ko. Tatang, napagnumuan mi kan ni Cherry amapan kami ijay syudad. Mapan kami kumaagsapol iti panggadan mi. Anya? Abangan no marigatan kayo. Saan, tatang? Narigrigat nga minog na naudaklaan ditoy. Kat awan ti husto panggadan. Amangan nagbisin tayo amin. Hala, anak ko. Kat sapay ko taagan anad kayo jay. Uwan, tatang. Kat agyaman akunay. Kahit, kaano nga ron nga iti panagpasyudad yaw? Inton bigatan, tatang. Adda ka di kwartam nga aramatam. Adda dyan naglakwan tayo itinatang. Isupay lang ti usarat, tatang. Ala, suportaran ka nga raw, anak ko. Awan at talaga tigasat ta dito syudad. Ay, wan nga ro, Cherry. Manon nga establishmento ti simmerkanta. Di na tamot awatan. Damaganda. Noan niya tinailupas ta. Wan nga ro Ay, talagang awan mabalin. Gaputa saan tamot ang nakaadal. Kat, anyangay nga rod, Lenny. Agawit tan? Wanan anyapay ngay. Ay, aggas-gastos talaan ditoy. Kat awan mo't kwartata. Ay, biyag, aya. Saan na bali? Anda pa'y na dumaawagas. Saan ang nagpatingga ti amin, Cherry? Tatang, nanang, saan kami ang napagasatan ijay napananmi? Ay, unay yan. Ay,
Sayang laang ti banugyaw. Ay, sana bale, tata. Kasta talaga. Katanya ti planum anak ko. Apay no agabrodak mat. Juan, day talangan ka mo kapamuspusan. Awan mo't mabiru ka kapanggadak dito eh. Kasladyak kayat anak ko. Sino nga iti kaduam ijay adayaw? Sana bali takabaulak mat. Ngamdoag sakit kang ay. Sino ti mga sikasukan ka? Di nanang at talaga. Didak ka di pa kadanagan. Saan namin amaliklikan ti agpanunot iti kasta, anak ko. Makapadanag namin. Sana bale, nanang, tatang, aganan nada kichay. Taparamot lang kada kayo. Alaa, anak ko. Suportaran da ka, iti day ta desisyon mo. Pangalam ay iti aramatem anak ko. Ay, day ta ti parikot, nanang. Ala, ipamuspusan tayo day ta, anak ko. Elisyo, amang ano ada mabalin ang maipabulod mo kanya. Pasensya kang. Awan pa'y magkwartak. Kunak no adda ta bumulod ako ma. Aramatak namin nga agabron. Awan ko maangam, awan mo't kwartak. Pasensya kang. Ala, agyaman naklatan. Kunak no adda. Ay, awan mat gayam. Kunak no adda iduldulin mo ta binulan mat ngagsweldo ka. Binulan nga agpaiso hangam, awan mo't mabatbate. Siyak mo't amin taggas-gastos dito'y balay. Lumakayan ni tatang. Kahit ado dagiti masapsapol nga agas na. Ay, awan mat kiti Sige, sana bali. Padasik tagsapol iti sa bali. Una, pasensya ka Weng. Sabay ko matamawatan na. At da ka dinabulod mo, anak ko. Ay, awan nga rod tatang. Didakmat kaya tapabuludan. Mabutang na siguro ajak makabayad. Ay na, di ka agsaw iti kasta. Naira nala siguro ng awan kwartada. Jak amo tatang. Wen, anak ko. Maawatam ko matikas insin mo. Tasaan mat anay mo. Iso ti pagbulbuludan tayo, no addaman kasapulan tayo. Kat agi pabulod mat, no lakit di adda. Ay. Di ka madanagan, anak ko. Isaldak ti talaw na, kat ison ti aramatem nga agabraw di. Ay, hagyamanak. Nalpas matlaang ang tipat patakderda balay mi. Uray da kami kano, Lenny. Dandan ni matan malpas. Isong agyaman ako unay. Ay, imbag lakit din tayong karigatan ta tinagabrod, Cherry. Wen tano saan? Saan siguro akas to'y tibiyag tayo ta? Wen nga rod Ay, siguro. At data pa ila ijay lugar tayong agrigrikat. Wen Ay, kumusta nga tamot tandag iti gagahiyam ta ijay? Wen nga paiso. Nasaya at damot siguro Manumat ngamin ang makachat ta ida. Ay, no siya kawan na pulos. Da ilisyo ngay. Di mo ka din na ichat-chat ida? Saan? Kasla nga minsan ama po na si ti isip ko ti inaramid na hindi kanyak. Dinak man la tinulungan idag kasapulan ak unay. Ay, Lenny, saan ko maakasta? Agpapada tayo iti sitwasyon. Iso ang maawatam ko ma, di kasinsinta. Jak ammo, Cherry. Jak ammo ti sawag. Hello, Nanang. Hello, anak ko. Pautangam kanuman datis kun Elisyo. Kasapulan da ngamin unay. Anya? Wen, anak ko.
agpakpakaasida. Gamjak amo tibag ang kadakwata. Iso anak ko na, kadamakan ka pa eh. Ay, idi siyak tagkasapulan, di damangtad. Ita, siyak matlang, dasit ganda. Anya ngay ngarod anak ko. Talaga akastan. Tinapatag, saan ka nga agkurkurang itan. Dahil takumati ka na yun mo anak lagi po anak ko. Hala nga ron, pautanga kita. Agi pabuludak. Ngam, ibagayong aginteres. Ha? Wana nang. Pagrigrigatak ti kwartak ditoy. Dandan ni awan inanakon. Iso asa na mabalin na buludan dala nga awan interes na. Ala, kasta nga ron tibag akadakwada anak ko. Katno di da kayat, baybayan yon. Di uray di daw mutuutangan? Ha? Wana nang. Saan mo ta kapilitan ti agutang kat? No di da kayat ti kondisyon ko. Di yun pautangan. Naimbag nga oras mo, Lining. Kastamat kan ka, Elisyo. Anto'y ganti kwartan. Bayada ko. Ni, bayada madagos? Uy, kasi ti Apo. Adanap da sweldo. Ket isuday ta. Wana. Agyaman nak. Awanan nyaman na. Kaya't kumot nga alaan da ito agundaway. Amang ibaga iti kaya't kong ibaga. Ha? Idi nang ibagak iti kwartam, nalaos ka no tirorod mo. Noon namuwakla ko maidi adagos, diya kong bimulod. Ha? Kinunan pa'y ka no masapol nga aginteres ti bulbuludek. Ket nagwinak. Gaputa kasapulan na talaga ni tatang. Maawatak matkit di da dyan, ta nagbambanlugan mat nga ron. Angem, tinasa Iraq. Ket diya kinunam, nga di si katag kasapulan, ket di ka tinulungan. Sa bagay, agpay sumait. Kaya di bimulod ka iti kwarta. Awan mo't naitad ko. Takin marokot nga ti sakit ni tatang ko idi. Damagan ka man, Lenny. Idi ka labas. Awan ka dito na itultulong ko kan ka nga oray sinti mo. Ha? Saan ka di nga undas dinararamidak para kada kayo? Tapno sarsaritaan nak itiliklikod ak. Awan mo't iti bagasyo, kat mapangkay mo't mangalay di balay. No sana bagas, asukar, asin, wano anyaladitan. Sakat ita, kastoy mo't tenti ibagbagam kanya, kat naminsanak labing mulod. Ay, pasensya kan, Elisyo. Ngam kastoy ngamin dayta. Pasensya ka mo't ha? Sayang medyo nasairak ngamin itinamuak. O sige, mapanakon. Kahit agyaman na kahit, impabulod mo kanya kakwarta. Arsagid mo't day nga, Elisyo. Nagsarita kayo kaday. Wana, ay na, tilay bagbagana. Apay, adayamat dakas na, nagpautang ak, kat paporsyento ak. Lahinay anak ko. Sapay ko ma, tadi ka masaer iti daytoy nga ibaga. Tatang. No siya klaamay sa diyak kanunungan ti naramid mo. Kasinsin mo day jay. Kat saan arumbang a pinagporsyintom ti inutang na. Ha? Kano mabalain. Uray di mo kuman inawat ti bayad na. Inted mo kumalatan kas tulong mo kankwana. Nagbambanugak mo't day jay. Wayne, ngam di mo ka di malagayp. Idi datayaw ti maawawanan. Isuda ti kanayon tayo apangalaan iti bagas. Kat di da pa'y pasukatan ti daduma. Kan maysa, isaw ti kasinsin mo nga asinag kada kamay. Kat kabayatan ti kaawan mo. Ni Elisyo, tinangkit kita kada kamay. Iswasaan arumbang akasta ka kankwana. Ha? Husto ti amam, anak ko. Isasapay kumatadanggan na kami. No sikat ti addaan, tumulong ka kadagitag kasapulan. Panunutam kumati nagtaudam. Kandi tay amo ti mapasamak iti masungad ngal daw. Iso adi ka kumaagim imot.
anak ko. Nakaamirisak kat hustugayan ti magbaga dagiti naganak ko. Nagkidawak iti pamakawan kini Eliseo akasinsin ko, kat nagbalin kamin anasinged iti tunggal maysan. Nagsubliak iti abroad, ngam binaliwa kon anaming pinsan ti ugali. Gapo tanalagip ko ti kinarigat mi iti biyag, sakmay ang nagabrodak. Alakastan kat agyaman akunay, to'y pagayam mo, Lenny. Lenny, pagayam ko, agyaman akiting kapanangibinglay iti pakasaritaam. Kat pudno launay, asaan arumbay nga agbaliw ti ugali, no sumaya aten ti panagbiag. Tay kunada nga rudan iti pagsasao, ti tao adi na amo atalyawan ti nagapuan na, kat saan na makadanon iti pagturungan na. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Lenny, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Longley. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan, ken iti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.